Baba Ngobo Nasesha Sinyalami Baba Mdiboni Msomi Badla kaNkulunkulu akaduyiswe Jesu Kristu. Abokuqala kubo bokugcina, abokugcina kubo bokuqala. Cabanga kaNkulunkulu asizaya azayifani nabantu. Lokho kufuna uNkulunkulu akufuna abantu. Umuntu uya ngesikhathi kanti uNkulunkulu uya ngenhliziyo. Bazalwane akevume kunento eyayicasula iphatheka kokuqala kulaba abayebehambe bagibele amabhanoyi. Thina-ke safuna ibiza uma kungasekho ngoba kwazi ukuthi ugibele ibhanoyi ngoba umangoli beshana. Asiyabiza kafuthi akunika imbona. Ayasiyabiza kakhulu. Kungcono abanemshanelo. Mana suwe nje umuntu. Mshaneka ngesikhathi manje. Kosida abanemshanelo nomata. Kodwa ngikebone uma uyobhuka nizokhorekisa mangiro sokushiwa bhuka ngithi akubizi kakhulu ngithi sibonela nje mhlawumbe indize siwela yegoli mhlawumbe umuza mhlawumbe inyanga ezayo mhlawumbe ungayithola nabo second run ngithi kodwa uma sekusondele isiyabiza 1000 esabheza ngithi is it fair guys? Akukho fair yabo kuyacasula ukuthi ugibele umuntu uhlale umuntu esithini umbuzo ukuthi ubhuke ngamalini azi ubhuke ngamakhulu ayisithupha kodwa wena ubhuke ophinda mhlawumbe kathathu kuyacasula ngigibele ibhane edodwa nendaweni edodwa kodwa ubhuke kani ngemali encane akafunele emoyeni umuntu khipheke wini ukimane ngakho-ke neyisebenzi zinawo iqiniso uma ukuthi-ke sifike eqala thina senza ubuzima nokubekezela kodwa uma kunzima usithethisa kodwa sasuka endaweni yakho sakulalela sasebenza kanzima ngakho-ke bekumele sithele ukungcola kithi ngakho-ke ezinye iqiniso lezisebenzi eshivula ngamatewa kithi akithi yes sineqiniso kithi they deserve the best akithi azahlante namathini you deserve zineqiniso ngoba zifuna lokho okulingena amandla azo kithi kodwa-ke uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. Ingakho uNkulunkulu ezabize thina nje singelutho ukuzokungangani nani alutho ngoba lokungene uNkulunkulu kwamandla kuyena uNkulunkulu akayingesikhathi kodwa uyangani ngemsebenzi. Now kunento engeke ngiyenze ave ngithanda mina ningamjaji ke ningijaji kithi ave ngithanda ukuhlala phambili. Hello guys, hello ngithanda ukuhlala phambili yabona bakuye bakomedi ngihlale phambili uma ngihlale phambili ngizizwe nje ukuthi umuntu okhuluma uyangazi le eye contact yabona utshela ukuthi hayi uyakwazi usmile kumnandi kithi kahle bangakwazi futhi akunakile by the way ngikunakile ngingathi kuze akunakile ngiyithanda ukuhlala phambili so uhleli phambili kwengazuthi nje yonke lento ingawe nabonke njalo kanti-ke nomuntu ohleli phambili nabahleli laba phezulu engawaboni ubona ngizwa nje abazi angiboni ngizamazi kodwa benze njani beze uNkulunkulu oyedwa beze enkonzweni eyodwa nohlele emuva nohlele phambili size uNkulunkulu oyedwa. Ngithanda ukuhlala phambili noma kuthiwa ngiyathanda ukuzula mina uma singazo nje ebhasini kube ibhalo yami singigibele ibhasi ngiyathanda ukuhlala phambili ohlala udawudeka phambili kube ngazi ibhasi yakini uzibene inyawo la phambili fane beyifoza bathi ibhasi libuko wena yonke kanti ngeke umuntu ubuye baba yabo leyo nto ngiyathanda ukuhlala phambili kodwa uzukhohlwa kwenkazi ukuthi abantu
ngoba uNkulunkulu akuyi kakhulu ngesikhathi kodwa into esiqoka ukuthi wenzani azathi ohlonela kahle akadeli nokukhonza okuncane yena ongi uvuzo phela musazi ukhoxa silayo nabadlali manje nemlahlisa manje ngiyabhika kakhulu asiyeni akadeli nokukhonza mazi inkinga nabantu abaphilayo ababona bona mina banankulunkulu umbuso kaNkulunkulu awuyi ngokucabanga abantu umuntu ucabanga ngendlela ehlukile noNkulunkulu ucabanga ngendlela ehlukile ingakho athi uIsaya ucabanga kwami akusiko ngoba ukuba besiya ngemicabango yabantu ngoba abaningi abangeke bangenise ngoba sinawo umuzwa wokuhlulela abantu sinawo umuzwa wokusho abantu ukuthi asibamandeka ngenise kanti uNkulunkulu akabheki ngoba khona abanye abafika kuqala esontweni kanti abaphendukile khona abanye abafika kuqala emhlabeni kanti abaphendukile ngakho uNkulunkulu uyayibheka ngoba nathi ayikho ingelosi kithi ubani kuphela wona ngiyona so-ke uNkulunkulu uyayibheka ukuthi yebo usufikile yebo usuhlala phambili uFrancis kodwa inhliziyo yakho inazo nokuxhumana noNkulunkulu uyamazi uNkulunkulu ngoba ashintsha abazalwane isikhathi ashintsha ihlalo kodwa sishintsha ubudlelwano noNkulunkulu ashintsha ukuthi ningcolele emhlangano wajwayele emhlanganweni wabhabhatiswa nini ngoba singakhuma anniversaries okuba semhlanganweni kanti wona ne-second lokuba noNkulunkulu sanele sinehlelo ngaphambili azingcwele kunelamazo maningi amakholwa angcono kunathi ngoba banobudlelwane noNkulunkulu inkonzo yempenduko ayicikile esikhathini kodwa icikile okwenzeni ngoba uNkulunkulu nendlela ehlukile yokwenza izinto abantu banendlela ehlukile nokucabanga ingakho umuntu ohlele phambili uthi ne-connection kanti onayo i-connection into esiqoka ukuqonda uNkulunkulu ebesibe nodlala noNkulunkulu sibizele inkonzo yempenduko enkonzweni yokushiya konke lento ezenziwa uSt Paul efundisa esibili athi kunenkinga ngoba ngidonse ngaphambili ngidonse ukuhlala enyameni kodwa nakho ukufa kuyakudonseka ngoba ngiyazi uma ngifa ngihleli Kristo azame ebhala kahle athi noma siphila noma sifa ngaba kaKristo ngakho basalane kunesiphithiphithi emhlabeni kunesiphithiphithi eningi kodwa yebo ukuhlala phambili kuhle nokuza phambili kodwa uhlala phansi phambili